Presiden ke USA Donald Trump mabuk thong ban kurup ia ke daulun nong Greenland ke bahap bat pej kari Denmark ke bala kentaj ia ke ni ke jing temu Trump. Kajing temu Trump ban kurup ia ke ni ke daulun nong kelapan bitai kari Denmark badai ru ke kot ke North Atlantic Treaty Organization ni NATO ha ke ba ke USA ru ke dai ke kot. Lada ke USA ke yach kemat ban kurup ia ke Greenland kan semi ke tema wat hapreng kiri Europe di bedon lang ha ke ni ke NATO. Ka USA ke kuat ban kurup ia ke Greenland nak benta ban sinak tem na kemta ke jinyada bat ke jingsngan kali ka Greenland ke dai ke daulun nong kembhek tam ha ke partai bodon ha deng ke North Atlantic bat Arctic Ocean kebal sensial hi hapok ke himas im kali Denmark ha ke ba ke nong song sinong gidai bahir pateng na kategori Denmark ha ke ni ke daulun nong di sensial hi henrei ka Denmark ka penyai tang yak bisa berkam ya dari Ibreu ke im na kamri dok ha bat imapok kendau ha ke ni ke daulun nong kadon ru umapok kendau kumu uranium rare earth bat kuai ka USA ke kuat ban kurup ya kan ke dolonong nama bak yajan bak ke North Amerika bat unjuk bak ke Rusia hakwai kalian ke Rusia kala berngem ya ke USA balada ke jam si jam palap ya uput ke Rusia kan om supet su henrai kan pun ilang dakikam kani kalau hadin bak ke USA ke lek kurup ya ke jahat umpnyang ke berasi lama ke Rusia hadureu North Atlantic ka Rusia ka keu jing ing halo kani jinglek ka USA ha ka ba kala kenno ba ka dagi jipen kainya ki an ka pertai bat ke bolai lo jong kiri ka Rusia ka berngem ba ka ne ka jinglek ka dai jipen kainya ki an ka UNO ha ka ba dai ba ki an juriau bat kala Britain ya ka USA ba kam dai ban penwit ya jingai umpi ki jahat kit umpriang kiri ka pertai kira kilan met haden ba ka USA ka lech sei na jing thia ya presiden ke Peninsula Nicolas Maduro berkalok jeng kebala pelong yang babun kiri ban keren Persia ya kini rukom le ukram wala kidon ru ibu kasyang